Mbarara High School niyo yasingura ekikopo cy'omupira gw'ebigyere mu mpaka z'amashomero ga senior bwa zone A ecy'omupira gw'abojo bwa nyuma yo kusinga Nyamitanga Secondary School na Gore Mwarubusha omuzaka marize Clevis atwijikire no yatebera Mbarara High School Gore yo businguzo mu cyeka cyo kubanza kusinga ekikopo cyatwereka future mu nzu kango ndagandi promising abagizi bitoba hero twenda kongera iki season kandi n'ekikopo kitwayo tusingira umako kugwire mbwe twizire ngacha ka defending champions kandi twagezeho namani kureba ngo babasa ku defending ekikopo eki babasa kukigararayo icyo njoro kwetebekanise nambwe hati kutwargaha bakwete kuraje ahabwa district competitions batukuye gole mu kuziro netu nabindi bye tuyize tuqualifying ogenda ku level dako tugenze ku district ezambara city tugenze muko netu ine bintu bindi bye tugenda okutusa abasambi bafabamba badde balwadde tebabaddeyo nensubira ntugenda okutuka mu tournament edako abasambi bajja kuba bakomyewo bajja kuba balamuwe bali bulungi competitions from volleyball jovok Mbarara High School za city competitions handball teams zishatu zona shada Mbarara High School na jovok za kugenda then mu netball tubetene teams zibiri shada na Nyamitanga okika finals Nyamitanga yasinga St Joseph's Vocational School na Gori ibiraharyemwe kandi yo Mbarara High School yasinga God's Shepherd na Gori ibirarubusha kandi team zombi zarabo kujwekera zone edge mu mpaka za Mbarara City omuzane ndijo St Joseph's yasingure cya volleyball yabojo kandi Nyamitanga SS yasingure cyo kubaka kandi izi team zona zahebwe bukopo ahagati yo kujaguza aba TV West and Alojas byamukama